बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। Come on, show your josh! जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन नमस्कार बंधु बान्धवीসকল মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ওলাইছোঁ দুলীয়াজানলৈ বুলি। দুলীয়াজানত থকা নেহেৰু ময়দানত শ্বহীদ কেপ্টেইন জিন্তু গগৈ সোঁৱৰণী ফুটবল খেল আয়োজন কৰিছে আৰু আজি খেলৰ প্ৰথম দিন। সেই খেল উপভোগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আজি মই উপস্থিত আছোঁ দুলীয়াজানৰ নেহেৰু ময়দানত শ্বহীদ জিন্তু গগৈ সোঁৱৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। সেয়ে আহিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া হ'ল প্ৰয়াত জিন্তু গগৈৰ মাক দেউতাক ভগীৰাম গগৈ সভা। আজি প্ৰথম খেল আৰম্ভণি হৈছে। इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर एसएस रणावत और दल के सदस्य हैं नायब सूबेदार जयदेव मंडल। सभी कप्तान जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ये सभी युवा खेल भावना के ध्वजवाहक हैं। ये सभी खेल के प्रति सकारात्मक ऊर्जा और प्रतिबद्धता से ओतप्रोत है। कृपया इन सभी के चेहरों को गौर से देख लें, क्योंकि इनमें से कुछ बहुत जल्दी देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाले हैं। टूर्नामेंट के लिए उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ ये मैच खेला जा रहा है और सिक्किम ने यहाँ पर एक गोल दागा है आपको पता अच्छी पर लेकर सिक्किम खेल दिए ग्राउंड पर। और एक बार फिर से सिक्किम के पास गेंद पास क्या शानदार पास हो सकता है, लेकिन शानदार डिफेंस पर पत्थर की टीम के द्वारा खेल का प्रदर्शन यहाँ पर ग्राउंड पर दिखता हुआ काफी जोश है दर्शकों में। करीब 10,000 दर्शक इस ग्राउंड पर इस मैच का आनंद उठाते हुए। और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो अगला मैच खेला जाएगा कल इंसूरा के ग्राउंड में खेला जाएगा। फिर से सिटी के खेल में है गेंद शानदार पास गेंद पास किया, लेकिन गेंद अच्छी शॉट यहाँ पर देखने को मिली टीम के द्वारा।
0 আজি তৈলনগৰী দুলীয়াজানত আজি শ্বহীদ কেপ্টেইন জিন্তু গগৈ সোঁৱৰণী ফুটবল খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিলে। আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি খেল আৰু এখন হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত খেলখন হৈ গ'ল। খুব এটা ভাল লগা পৰিৱেশ আৰু দৰ্শকৰ উপস্থিতি। আৰু আজি খেলখনৰ আৰম্ভণিতে প্ৰয়াত শ্বহীদ জিন্তু গগৈ মাক দেউতাক উপস্থিত থাকিলে আৰু আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তেখেতে উপস্থিত থাকিলে আৰু অসমৰ বিভিন্নজন গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এটা খুব ভাল লগা মুহূৰ্ত। নতুনকৈ যিহেতু ইউটিউব এটা চেনেল খুলিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে এখন সেনাবাহিনীৰ ফালৰ পৰা মিডিয়া বুলি আৰু এখন দিছে, যিখিনি নেকি আমি অলপ VIP হিচাপে থাকিম পঢ়িবলৈ পালোঁ। খুব এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত। খুব আজি অনুষ্ঠানটোত মানে খেলখন চাই খুব ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই কেনে পাইছে আপোনালোকে জনাবচোন। আপোনালোকক এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিহেতু নতুনকৈ মই ইউটিউবলৈ আহিছোঁ আৰু ইউটিউবত মোৰ এটা চেনেল আছে অৰূপ চতিয়া বুলি। যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে ইউটিউবত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যিসকলে ফেচবুকত মোৰ পেজ এটা আছে সেই পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। গতিকে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন। আজিলৈ ইমানতে সকলোকে এৰিছোঁ। শুভৰাত্ৰি জনালোঁ। ধন্যবাদ।